Ajakan perang kain dong harus bae boga dari ya. Batu harus casnya urang mah nya. Coba jajal yo. Jajal teh. Bukan teh deuna. Apa sih? Jajal geura. Kepercayaan sih eta Jos. Harus nih mah casnya. Lain non. Tuh dia, harus jangan main mah. Nah, kita kocok-kocok gitu yang Kenapa nggak harus tadi Kiki harus casnya? Tuh, delok udah ya. geura. Waduh, udah poin yo. Woi, uang main jadi untung dia. Gak bener dia. Woi, aja untuk Iya, pokoknya kan dia ngajak patur dia ulin ke imah dia. Pergi uang main teman bukan dia sorangan. Aing, ya kelapar ya aing lapar yang dah. Sudah medi mah nya. Tem. Doang nama ieu. Kebenaran pan aing kerhalangan ieu kedatangan bulan yang dahar lain. Bruh. Tem. Setan pun saya tak aing dahar lah. Yang lapar soalnya ieu. Lulus amat pak ieu mah puasa. Duh. Mangkan pengcan anggeus di bareto. Aya naon di mah ngageroan. Kecangkeun salah. Cangkeun belah. Bruh. Pemarahan main. Saya tak kebenaran, saya tak antar lah. Aing keur datang bulan. Bukan aku juga dibiarkan ya. Naon aing bisa balik juga bener aing keur dahar. Bruh. Nah, puasa pan batur mah. Wih, bau-bauna mah bau kejo ya. Geus masak itu mainnya. Mak, nangis maghrib dah. Bruh. Maghrib dia kan kedahar. Apa sih geus dahar, Mak? Aing beda keur dia keur halangan. Naon Mak? Pokoknya ayah dari mah halangan tuh bisa puasa. Kan tekananku Gusti Allah puasa. Lain Mak, keur saur mah jauh we teh aing kotok jeung tempe. Bruh. Kamu nikeun paling aing beurang. Gitu amat mah. Aing mah. Main buka main, Mak. Well, dia puasa dia mah laki, mali dia. Enggak soalnya. Oh, Mak, teh malas namanya. Hamren dia mau ngerti. Pokoknya dia mau olah dia. Mak aing ge Mak. Emang dia? Malas lagi, Mak. Yo kamari gede terpuasa dan si Kiwong da poin mau puasa cekan Gusti Allah dia. Ini saat pokoknya ada mana aing mah keur halangan keur kedatangan bulan. Ngeunah mah dong, Mak. Lah heula aing beranghakan. Mak bulka itu. Dia mah kamari terpuasa deui dia. Jelema kadoang satu bae eta. Pugu-pugu jol bae dihareupeun. Can beak dah tengah mohon terpuasa. Oh, berarti eta malesnya. Angin dek males lah, ajak si Poncos. Bruh. Marana ieu budak bulan puasa rareki ngararam kitu jujur aing mah dah. Cek, kemana dia? Akhirnya ya jauh tujuan ya bulan puasa rareki ya. Ayo nangis dia kali coba tuh ka base camp. Ayolah, jangan kita resel. Oh, Bisa ya. ayo geraan orang ngendang-ngendang di base camp jalan lulus aing. Oh, dia mah ya kan. Ayo suara dia dia. Udah bentar lain kita mah. Lain kadang. Lulusnya bulan puasa kieu. Udah karena bae deh lembur. Oh, dia bingung aing. Dia kadang puasa bae persen lulus. Aing puasa dia meureun betul puasa. Saya aing dia puasa.
Pandai tuh percaya kan aing. Hari dia sahur jam sabaraha gitu. Jam 6:30. Dia sahur apa naon eta? Sahur jam 6:30 Aing dia. mau puasa napang kuat dia. Lain dah tuh dia sahur jam 6:30 mah. Sampai ke jam 4 dia sahur mah. Dah tuh jam 6:30 ge. Guru ti saha dia sahur jam 6:30. Nah, YouTube atuh. Hari dia bukan jam sabaraha gitu. Jam 12 atuh. Si goblok dia eta mah lain buka puasa dia ngawadang. Sarua bae dia teh ge buka puasa. Di mana dia buka puasa sama maghrib dan dohor. Lamun aing bukan maghrib aing moal kuat. Mangkana ge aing dahar dohong kuat puasana sampai maghrib. Hese ngomong jeung sesa jelema ge lo mah. Bruh. Assalamualaikum. Dari nya ngomong ke jelema bae bulan puasana. Naon di diringan nyempitan bae. Nyahonya. Dari itu puasanya ngomong ke jelema. Puasa Puasa lagi. di Dari itu para ruasa. Haram jadah doang. Aing ngomong tadi ge puasa. Santai puasa. Geus ieu. puasa ji puasa. Tuh, sieun ngomong teu puasa cenah dia. Bruh. Euy. Puasa. Bedakeun. Dia teu puasa kan? Puasa ji. Tuh, puasa. henteu cenah ge. Heeh, sieun teu puasa. Dia puasa, sim puasanya. Oh, goblok. Puasa kitu lah, dia manaon teu puasa. Tadi aing ngomong aing puasa. Teu puasanya? Puasa ji puasa. Tuh, dia teu puasa goblok. Oh, aing ji teu puasa. Naon gitu? Oh, puasa. Si mah ji ngagok bae dia, lawan puasa ge. Aduh, dah bingung aing ngomong. Tanya lapar amat tak sahur kaburangan. Ka buka puasa tengah kene, sahur ke tacan. Dahar aing lah pang sebuah betul. Wih, suara nama budak diburi, noh dibitalah ku aing dahar. Ayo dulu wes eta oke Ayo, Jo. iya, Dahar dah. saya Weh dahar. Jo. Saya naon sih nyambungnya ngomong sih Nyambung aing ngomong teu nyambung dia. Iluan dahar. Dahar we, dahar. Astagfirullahaladzim deh, belum puasa dia dahar nih ge. Nyaho dia Itu teu dia puasa itu. dia nya. Kami berpuasa. Udah dia jangan ya. Ayo kami berpuasa. Udah kami berpuasa. Astagfirullahaladzim. Adik kunaon? Aing hendak harji. Alhamdulillah. Kayak dia dek ngaji mah tadi urusan kebet ini aing. Wih, ngena dia ngena. Jos, jam berapa, Jos? Jam 12 dia. Aing dar. Dan gila Jangan dan. jangan dahar. Bruh. Dahar siu. Aing mah endah. Ulin jeung dari mah. Kata kagoda aing puasa aing batal ye. Bruh. Dan aing kemana ibu anjir nih ge. Jos, dahar Jos ngena dia. Aing balik ya. Kagoda aing gitu ge. Dan dia yang kana teu. Bungan sebuah. Anjek nanti duiteun. Alhamdulillah rezeki anak soleh. Alhamdulillah. Anda sama sahur keberangan di muka hijau. Goblok buang eta budak aing berpuasa di bibita. Untung iman aing kuatnya. Bruh. On. Ayo wis bebek ya. Bebek. Bebek di mana? Lehe amat di mana? Marah kan pizza katain. Ya. Enon dia, nggur kena. Basem yuk. Besel. Ya aing embung aya budak, tadi aing di bibita dahar budak. Bener budak ke dahar. Oh, di iman aing kuat. Embung lah aing, kita juga aing ka bibita dahar. Aja di mana ya? Aing ka ditulin. Dulu ayo. Kamana sih ngecas? Ayo lah bobogogan mah yuk. Dia boga teu? Boga dia boga. Boga. Boga dia bayu. Ayo aing boga dua di mah. Ayo coba yuk. Ayo. Mày, mày, ơi,
Nah, ayo kumarin. Kemana dia? Ayo tuh. Penges endah hidak berbedogan yang yo. Jangan jajal ya. Belah dah melimpalam ya he. Suara penduka satu, Cos. Siapa tahu ngaji perang saya tahu. Oh, skiwang saya tahu. Coba yuk. Balas kali dia loba kuduna ya dong. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 100. Aku 100 biji itu harus dah. Lah edan pokoknya mah eleh kowe ngebudak mah ya ha. Wong. Oi, kenaon dia? Mending perang hayu, Wong. Menjakan perang kaeng dong nu harus bae boga dari ya. Batu harus Cosnya urang mah nya. Coba jajal yo. Jajal tem. Bukan teh deuna. Apa sih? Ieu. Jajal geura. Kira nyemprotkeun teh. Bukan. Percayaan sih eta, Cos. Harus nih mah Cosnya. Laineun. Yo dia harus jangan main mah. Nah, antar kocok-kocok gitu aing mah. Pengaruh tadi Kiki harus Cosnya. Tuh, delok udah ya. Geura. Cos. Mana jauhan? Tadi mah Cos. Ajakan perang kok kain jauhan dia. Karunya rawat tem. Yo, jajal yo main yo harus tem. Gagahna doang dulu di gagangan sih yo, teu eueuhan. Kumain hadiah nih baiklah. Gara harus poin dianya tembak poin yo. Kawan aing dia bae teh. Dia boga nyekit teuing. Mana jauhan? Ya mo. Eueuhan nu dia mah teh dah meureun. Coba jajal lagi piraku. Enak mah. Loba ge. 2, 3, 4, 5, genap tah. Dia mah. Dia mah. Tuh, eueuhan tuh. Kauan sih. Wah, jadi saeun dari manjeuna. Ya mah dia nyen kumaha? Yo, nu aing dengekeun yo. Beres semprot yo. Sabra? Terah. 2, 3, 4, 5, 6, 7 tah. Dengekeun kudanya yo. Oh. Dengekeun. Kalian yo. Dia gua. Minta tadi mah harus deh yo. Coba jajal lagi mah percaya harus. Oke heula aja ieu na ublok yo. Dia ieu, dia besar marana. Sabra? 5 be 5. Yo, kan dia ada. Ada dia usi utem dia yo. Diserikeun wae mun aya kana ieu. Oh, harus teh. Ku dia kan. Oh, kumaha tanya na ieu? Harus ieu. Atuh iya na tuh ieu mana anjing kieu dulu. Dibeli bae ku aing. Tapi hadiahna heula ieu ulah pengok. Iya tuh emang kieu ieu mah kudu pengok, mun teu kieu tah malah harus. Beli bae ku aing. Terus geura berapa duit? Dia hari sabaraha? Ya lah, ya hitung kaleng bae, kuali kaleng seberapa duit ya kaleng. 2003 aing mah li. 2003 lu aing jual 1000-an hiji. 1000, 2000, 2000, 4000, 5000, 6000, 7000. 7000. Ieu gas 2000, 10000 bae. Oh, Jaditna ya. Graun. Mana? di mah sama. Saya cokot tidak terbalik. Cokot geran. Lumayan hidaknya, laku masih 10.000 ya. Jajal apa ini ya? Aku itu harus. Bagus. Goreng sekarang aja mah. Dirombak heula ya doang ya. Kumaha sih ya bediran si Boncos, gagah-gagah panjang. Kayak pemenyekelan Kiki gagah mantep. Itu harus misi-misi naik banyak dari Kiki wong deui. Aing nyari huntu, ya dahar ngelap segala macem. Aing ngedeng lah aing. Aduh, aing. Aduh. Jadi kieu huntu aing aduh. Dah, bener-bener ieu mah. Ini naik bisin bae.
Allahu Akbar. Tah kitu deui. Aing keur nyeri wuntu. Aja harus di imah mah. Ini si Kiwong eueuh. Hah, teh. Bolongan media. Nah gitu mah. Aduh. Bolongan bae nak keur nyeri wuntu. Aing keur nyeri wuntu. Ampun mah jadi mah, ampun. Meureun kita nu kitu. Naon kan bae dah tadi ya. Makanya, ang udah dah, kalau kita tuh, ang kerja huntu sekarang itu, ang cara pun baik, ang orang mah, dia ada huntu, ya amat terpercaya saja mah. Ampun kan bro. Goblok iya bedilan ada deket tarik si Kiwong tuh harus ada dari pemain badu gua sih yuk bolon ya Bolongan sudah bebolongan baik, nyir huntu aing. Aduh, aduh. Mana isi UTM yo? Ajakan perang ongkoh kan aing dah tacan buka seta ha. Embak ya koe mah yo kayak 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 100. Bruh. Embak belajar dah koe nya di panas dia koe dia ha. Oh. Lah dia. wah Kiwong main kayak jadi huntu dia Lah bener dia. Aing kerja huntu. Dia bolongan dia ngajak batur dia ulin ke imah dia. si Kiwong mah tangan nuka di sorangan si Kiwong nuka di sorangan eta Sudah dia ada bebolongan dia. Ambil dia di imah dia. oh mah Nyir huntu dia. Sarua bae dia teh ge buka puasa. Lamun aing buka puasa maghrib, aing mangkana teu kuat. Oh, tadi kene nyai. Itu lagi. Dia makan mana di bae. Mangkana ge aing mau kuat. Jauh lah aing. Lamun puasana lamun buka puasana maghrib. Jalan lah. Action. Lamun aing buka puasana maghrib, mangkana ge aing mau moal Astagfirullah. Ada dia kunaon? Dulu sih yo. Dahar ini. Wah, tuh anjir. Bener. Tepat ya. Yo. Mali ya. Enggak ada. nan mak Dia pokoknya emang bikang doang dia ngerasakeun dia. Males tah. Males tah. lain tadi geus ngomong ya pertama teh nanya Heeh, ieu mah dia ngomong deh. Dia ngomong. Oh, males tah mah. oh nya Mai, mamai. Ayo ngabuburit. Kamana, kayo sa bae. Ang udah dah, ano kita tuh, ang kanina huntu sekarang itu, ang cara pun baik, ang orang dia mah, dia ada huntu.